Ya, ni karibu banyarwanda banyarwandakazi, ni karibu ku nterahamwe twese TV, ubundi tubabwire amakuru avuye Addis Abeba muri Ethiopia nyuma y'aka karirimbo, ni karibu cyane. Jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. Abo bavandimwe nabo n'abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabazirikana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Twihuse cyane rero kuri wowe wamaze kugera ku nterahamwe twese TV, urabona yuko iyo ni ya nama yari iteraniye Addis Abeba muri Ethiopia ku nshuro ya 37, hari ku tariki ya 16 nibwo iyi nama yabashije kuba yateranira Addis Abeba muri Ethiopia, ndetse yiga ku kibazo cyugarije akarere ndetse na Afurika muri rusange mu bibazo bijyanye n'intambara. Ndaza kukwibutsa yuko rero iyi nama yari irimo abakuru b'ibihugu benshi, ndetse hakaba harimo bamwe mu bari babihagarariye. Urabona uwo nguwo rero ni Kagame, nk'uko benshi bari babitegereje, akaba ari ukomeje guteza umutekano mukeya haba mu Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibihugu nk'u Burundi ndetse n'ibindi byiyongeyeho, nk'uko perezida wa Tanzania yabivuze ngo n'ibindi. Okay, banyarwanda banyarwandakazi, rero ndagira ngo mwibutse yuko perezida w'u Burundi ntabwo byaje kumugendekera neza, aho ku tariki ya 16 bari bamutegereje mu nama ya mbere y'umwiherero yuko yari itegerejwe ko itangira hagati y'ibi bihugu bigize aka karere, ndavuga nka Afurika y'Epfo, ndetse nkavuga Angola, Kongo, Kenya ndetse n'u Rwanda, tutibagiwe u Burundi. Uwo ni William Ruto, murabibonye neza, perezida wa Kenya nawe ko yarariyo. Banyarwanda banyarwandakazi, rero ndagira ngo mwibutse yuko iyi nama uwo bita Evariste Ndayishimiye ava mu Burundi, kugira ngo nkwibutse neza ndetse uze gusobanukirwa, turaza kureba no ku rupfu rwa perezida w'u Burundi umwe Evariste Ndayishimiye yasimbuye. Reka duhere kuri iyi nkuru rero. Biravugwa yuko Evariste Ndayishimiye muri uru rugendo bitamugendekeye neza, kubera ko yavuye mu gihugu cy'u Burundi arwaye cyane, ndetse bigaragara yuko atameze neza. Ageze ku kibuga cy'indege asezera inshuti ndetse n'abagenzi, nk'uko mu rurimi rw'abarundi babivuga, bigaragara neza ku maso ko yari atishimye ndetse atishimiye n'urugendo agiyemo. Muri iyi nama rero baramutegereje mu nama ya mbere mu buryo bwo kugira ngo bigire hamwe ndetse barebe ikibazo nyamukuru. Inama yari igomba guhuza aba perezida wa South Africa, perezida wa Angola, perezida wa Kongo ndetse na perezida wa Kenya, tutibagiwe perezida w'u Rwanda n'uw'u Burundi. Ntabwo byaje gukunda kubera ko uyu mugabo yari arwaye cyane,
aho yari ari mu bitaro, ariko baje gusaba yuko yaza kuhaboneka. Abashinzwe umutekano we baza kuvuga yuko yageze Addis Abeba ananiwe cyane, byamusabye kubanza yaruhuka. Ngayo nk'uko rero ndababwira yuko uyu muperezida w'u Burundi nubwo yagize gutya umunsi w'ejo akaba yavuye mu Burundi, ariko akaba yavuye Addis Abeba muri Ethiopia, muraza kutwihanganira, ntabwo ubuzima bwe bumeze neza. Ndakwibutsa Evariste Ndayishimiye yuko ari umwe mu baperezida bagaragaza ibyishimo, bishimye ndetse baba bababaye nabwo bikagaragara. Ndavuga ku maso, kubera ko hari umuntu ureba ugahita ubona niba yishimye cyangwa se ababaye. Shuti bavandimwe banyarwanda, banyarwandakazi, rero muri iyi nama nibwo baje kubaza uwo bita Antoine Tshisekedi, bamubaza ku bijyanye n'umutekano wa Kongo, avuga yuko atazigera ndetse atazafata n'umwanya n'umwe wo kumvikana n'iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se na Paul Kagame mu gihe izi ngabo za M23 zitarashira ibikoresho hasi. Akomeza kuvuga mu ijwi rye riranguruye yuko izi ngabo za M23 ziterwa inkunga n'u Rwanda. Ati rero mu gihe u Rwanda rutaremera gushira ibikoresho hasi cyangwa se ibikoresho bya gisirikari hasi, tuzarwana ndetse ndi tayari kugarurira amahoro abakongomani n'undi wese wifuza amahoro mu gihugu cya Kongo. Aya makuru rero akomeje kuvugwa yuko Antoine Tshisekedi akigera muri Kongo yasanze indege zarashwe ku kibuga cy'indege cya Goma, atangaza yuko imirwano igiye gutangira byihuse vuba na vuba. Kora subscribe na like. Twari ku Nterahamwe Twese TV, ejo n'ejo bundi tuzongere kwisange. Murakoze, Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, kandi mwibutsa yuko ugomba kugira gutya ugasharinga ikiganiro ndetse ukagihereza abandi, ukanababwira yuko bagomba gukora subscribe kuko biradufasha. Shuti bavandimwe banyarwanda, murakoze cyane.